Hingalawang balita, balang bulan na puning Abril, pagmasosyan niya ang National Hemophilia Awareness Month. Base ang Center for Disease Control and Prevention, metong yang unusual na sakit ini. Aamamana at magresulta king sobrang pamandaya istong masusugat agyang makanano man kalati. Pauli na ini ning alina agyuning katawan a pigilan ning daya. Atin lang dayang mababaking level na ning factor 8 o factor 9, ding taong ating hemophilia. Apin po din ring protein na kailangan para mag-clot ing daya. Maralas yang amamana ini manibat king pangapanganak at akakwaya kareng pengari ating makanini o ating genes a maging sangkananini. Kaya ba kareng aliwan na pang sintomas ng hemophilia ring hematoma, pamandaya king gilagid, o kilog asbok. Makanyan mo naman po, ang pamandaya istong may tutusukang syringe, daya king dinato imi at aliwapa. Samantalag pangking Healthy Pilipinas ng Department of Health o DOH, malyariang maulo ini, kapamilatanan ning pamamasang clotting factor concentrate, iba't king daya ring healthy atawo, papunta king pasyenteng ating hemophilia. Atin mo na mga medication na makasawp bawasan ang pamikatago ning pamandaya. Para po kayong karagdagan detalye, malyaring magpakonsulta ka ring primary care provider.